Pozdrav ljudi, pozdrav svima ljudi i dobrošli u moj novi video Mame Pro Gaming. Danas ću vam reći neku obavijest. Budemo kupili kompjuter, ne znam, ja sam kad imao 2000 kuna smo skupili, a mi skupljamo za Asusovkom da možemo snimati GTA 5 i to. Pa, sigurno treba negdje 3000 kuna, mi imamo 2000 kuna. Znam. Dobro, pozdravljam sve ljude koji su mi to htjeli predložiti u nekim videima. A sada, ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Vam što ste pogledali ovaj video i obavijest, a vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav.